Na indaba enjani ngicabadala yawa iyaphathazeka kabuhlungu ubuli imbewu kaNyanda wephahla engakaqedi ngisho ukulivusa uphahlaleni lapha ekhaya sasho salukana sodwa emabaleni okusobala ukuthi lezi zintuthwane kade zikhupha imigodi emabaleni kade zibika khona lokhu kufa lokho namhlanje umhlabathi usunonile ngoba sele lokhu kade ngivakashele ngamathuna kwelinye lamaphupha ngathi asegwinye kakhulu amaqhawe isele lenqole yalibuza mina namhlanje umhlaba sengifuna ukuphila nalezulu elimvumayo sengicabanga ukuliphika mina ngoba bahamba ngomthetho weBhayibheli uyafana nomuntu osindeze eduze kwethuna impela ngiyababaza bethuna lamagugu alelizwe ayosala emathuneni uyangifakazela-ke nombhalo encwadini ngcwele wena mama mina ngiyayazi imisebenzi yakho nabathakathi ngasekhaya bangangifakazela bayalazi igalelo lakho ntombi endala uvuka nathi wena mama wahlohela imbewu yakho phakathi kwamadwala osogwadule noma izivula zazithazi inkani yeqoqo kodwa thina singabalimi bezithelo zekusasa lethu ngakho-ke sizolihlakulela noma ngingathembisi nje lala ntombi endala washiya thina singalalutho sidabisa sikhihle sikanani abaziyo bathi intandane enhle ngakhothwa ngini ngazi-ke mina sengiyokhothwa ngubani la ntombi endala ugeqa amagulu umuntu omdala uthi inhlonipho ilahlekile ezinganeni zanamuhla ziqhuba intwalanga ewisa imizi yobabazayi uwisa sigijima nezingane otshwaleni eyabalali laba amabhodlela ahlazana kanye amhloshana belandelana zinkomo zediphini ungafunga ukuthi khona abakuzuzayo lapha etshwaleni wakhuzwa wababaza umuntu omdala athi ubuhlungu ukuthi abanye ababuyi indodana lapha otshwaleni sebegwazene badubulana impela yizuvalo uma nqoba isibindi ngasho ngakhumbula usigidi mina umdlalo osicawucawu ungayike incwadi amaphupho engangifakazelwe yazi yonke le ndaba ashabalela amaphupho ezisukuzwane zanamuhla abalalo benyoni belinda impela sonto engenamvuso walutho inyama ibambambe ngamawashing bagcumisa ingqadi badansela isiginci senyama iy'nsuku eziwu-7 zeviki bacula uJohn Wick izinkanuko izinkambi zikafari yona into abayigijimisa kakhulu lapho otshwaleni wathi umuntu omdala kulungile bayeke thina sobe sesimile ngepiki nefosholo sibagubhela indawo yabo yokugcina esho wakhomba umuntu omdala amathuna esigungu kamasipala okubuhlungu ukuthi base sebebagubhele laba bantu sebenigubhele abantu abadala emathuneni esenina nibaphakela ethayeleni befike-ke laba bahamba ngamaqhoku semini nibaphakela etafuleni kanti lesi sizukulwane sanamhlanje nisikhulisa kanjani nisikhulisa ngamathandabuzo uyabuza umuntu omdala uhleze esitimeleni uthi ndodana umeleni le ndaba afuna uhlalele phansi kwamba umuntu omdala noma nifike eqala etimeleni anisamsukumeli uma kuzokhupha ukushukela ihlezi komakhalekhukhwini impela ngazi le ndaba ngoyixoxela abantu ngoba amagwaba abasachobana cha ngeke chobana uthi umuntu omdala aqaqana amaqaphele kusasa abaphathi balelizwe kade bancwabisa sasa qaphelana sasho sakhali sasepophomeni saphamisa isandla somnxele uthi isizukulwane sanamhlanje sifuna ukuphila impilo yekusasa ngenamuhla kodwa umvuzo yithu bakithi ngiza umoya walenkondo uphakama ngoba bese kuvuma isijobelelo kanti nepensele kade ngibhala ngathi lafa elihle kakhulu yes kaphica bathandeni besaphila abazali ngoba balifulathela lelizwe lenkohlakalo ngiyokhihle sasogwadule lenomzali esethule ngingasana kumvusa njengoba ngempela sonto ngigijimisa amavuso kodwa umzali ulela kahle
bese betlapha endaweni zokucima ukomi lokhu begadlile lokhu kuveza ngokusobala ukuthi emakhaleni nakanibhadlile wakhuza wababazi umuntu omdala ebona omunye wathi kade khuza omunye ethenga ibhokisi kanokusho kodwa umzali esaphila kade ehluleka ukumthengela ubhodisi okanye iphakeshana labhontshisi lokumkhohlisa. Mina ngifikela zinyembezi mengicabanga ukuthi omzipho olelela namhlanje ubulawanga ubude bendlela kodwa ubulawa izifo zenjalo. Wamgwinya umhlabathi. Wamgwinya umhlabathi. Ngenkathi eqeda ncinda umnikazi wembokode nenhliziyo ekhayisibozi. Uyalazi ibhokisi lenkedama elicutse emafutheni esikonjane zezulu maqede kwasuthi isidithwane phansi emhlabathini. Namhlanje uyomukelisa umnikelo wenhlabathi esifubeni umzalo wabo lamathuba. Nangoke sekhala umthandeni bakithi mkhuzeni uyazenzisa. Wenzela khona azocula kahle ezigambeni ezikafana. Lokho abakubambe kulela tende lemhlophe lo leyangu uyazana niyibonayo lokho abakubiza ngama after tears. Lapha abakhona abahlangana khona ngegama lomufi ukuze bafeze inhloso zabo zokubi. Nami ngihlubuhlu bekhasini ngalenkondlo ngoba ninasenehlubu. Wakhuza wababazi umuntu omdalisa kaza sempophomeni. Saphakamisa isandla sokunxele sathi mzukulu. Laba badayisa izithombe zamanga onontandabuka njengesakabuke. Mase befuna ukuthenga amehla abantu ngemali embolekiso. Ubusakhona nje laqhashi bezobatshela ukuthi interest intanta phezukweni. Nami ke sengimane ngiyahlwayela lolu kwadulele inhliziyo zethu. Ngoba nina nginokuthi nishintshe nizongishayela ithupha nithi yazi yamnandi. Hayi, bathi lapha ngikhipha isexwayiso ngithi bathandeni besaphila abazali ngoba balifulathela lelizwe. Unokhihle sasokwadula. Hayi, kanti nalele pensela bengibhala ngalo lapha ngelomsisi. Le pensela ngelomsisi libika usisi ngicela ukwehlela ngezansi imo wakho nali ithele ngezansi lithi ingoma yosisi. Uma kwenzeka lingishonela lingakashoni yela namuhla, uma kwenzeka ungikhumbula Nkosi ngingakawafezi amaphupho ami, ngikhuleka umthandazo wokuthi laba abasele ngemumva inhliziyo zabo zithole ukududuzeka, labo abayofika ekhaya bezobona unomthandazo bamthandazise engopheli ngaphakathi ngoba naye sekukaningi ukufa ibhekana nakhe ezinhlamvini zamehlo uswela kalogadla mawala. Phela lapha ekhaya ukufa kade kuzenzela nje kusikela kwelinonile sekuze kwadela ukumgibe wamacansi kafalaza nomakhelane ke bengafakaza kade la ekhaya kuvika idlozi ngokubuka ukuthi inqe isize yahlithuka intamo pho kusiza ngani ukubayeka beyihlele kuba kolimalano bengahlekanga nani ke enofike engcwabeni wami ebengazi kakhulu ningakhali kakhulu ngoba bayingcusana abakwazi ukukhombisa uthando mawusaphila emhlabeni. Ngoba ngiyanazi nina ngizofakaza ngabanzi phezu kwekhanda lami ngezinto ezinhle engizenzile phambi kwenu. Kazi zingaki engizenzile phambi kwami ukukhombisa uthando. Uyedwa omunye ozobheka ukuthi ngampela ngilikhahlele ngampela yini ibhakede lakwantamba. Abanye ngokubuka isimo sasekhaya uzobuza ukuthi hawu kanti ishawa kanjani kanti idonsa iyodwa. Okusobala ukuthi lona beyibophele kade nethemba lokuthi izowaphendula amatafula noma iyodwa inkaba.